खुरमजरी ISTV की पाव यंगबीर पुरमपु तारांग औसरी हौजी अहनबदा मरुब पाव BRO ने इम्फाल जिली लंबी सेमद्रबसु मणिपुर सरकार ने सेमनो थौरांग लेरे हाइना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार फोंदोखरे हुबुमंगा सुब मणिपुर कन्वन नमित पाक्सना पांगथोखरे अमसुंग तांगकुल नागालोंगना अथिंगम पीरे हाइवेदगी ngasiदगी इम्फालदगी उखरुल सेनम बस सर्विस लेफ्खरे हौजी मपुम पाव BRO ने इम्फाल जिली लंबी सेमद्रबसु मणिपुर सरकार ना सेमनब थौरांग लेरे हाइना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार फोंदोखरे वाफम सिंह से इम्फाल मनुंग अमसुंग मसिग अकोइबदा लेरिबा लंबी थोंगी फिबम यंगसिन सतपदा वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर के रतन कुमार फोंदोखिबने लंबी थोंग यंगसिन अदुदा MLA ईशान MLA RK आनंद PWD की चीफ इंजीनियर अमसुंग अते ऑफिशियल केयासु सरुक याखि ngasi इम्फाल इसकी मनुंग सन लेरिबा अंद्रो पार्किंग नोंगहेक ताबगा इसिंग थुमजिलिबा लंबी हाता गोलापति मेजर इंप्रूवमेंट तौरिबा खुराई लमलोंग लंबी यंगसिनखि हौजिक सेमत सागलिबा थुम्बु थोंगी फिबम अमसुंग अतै लंबी कयादा पोर्ट होल लेरिबा जगह सिंग यंगसिनखि वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार फोंदोखिबदा स्टेट की फंड मतिकसान लेत्रबसु मियाम की सतोक ससिंदा मरु ओइरिबा स्टेट हाईवे सिंग अमसुंग बाईपास की लंबी सिंग अथुबा मतम सेमजिनब होनगने मियाम लंबी याद्रे हाइदुना लंबी मयादे तखवाइबना सिंग थबक सथबिगनो असिंग थोंग थेंगनरबदी आइनी मतेंग लौदुना दंदी पिनब होनगने इम्फाल मंडले बस सर्विस लंबी की फिबम फरब मतुंगदा सेननब सरकार की थौरांग लई अमरोमदा इम्फाल जिरीबाम लंबी सेमगतनब BRO ने दायित्व लौखिबसे सेमजिनदब तारबदी प्रजा सिंग यंगलगा मणिपुर सरकारना सेमननब होनरगनी हौजिक BRO ना लंबी असि सेमबा ngamloidabagi wafam फोंदोरप लैखरे मसिदा सरकार अकनब मियेंग संगलगनी हाइखि कोई स्टेट की अखोई की फंड की पोजीशन से फत्ते ममांग सु क्या फत्ते हंदक नमैना फत्ते अदु फत्रगसु तागोलापति जिमा कोई हंदक किसी सेम दौरे अदैदी नेशनल हाईवे लागा लमलोंग की अखोई सेम बाउरीसे सिरगे अमु अखोई की डिंकू रोड लाइसे मसिना मु हंदक किसी सेम दौ सुमाइ तन अखोई बाईपास रोड कनेक्टिंग स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे सिंगसे अखोई इम्फाल अमदे ग्रेटर इम्फाल एरिया से अखोई कन्ना पाइखतपनि पैसाजे लैबदि नते लैत्रगसु अखोई तंगाई फदना तौदे यादब हाइतारे एनी कदुबा अखोई की सेमन बिनिंगबा मदुगी नुंगाइतब लैरगसु अखो ऑनरेबल MLA सिंग खुतांगदा हाइबिरो अदगे अखोई डिपार्टमेंट ना मदुगी अखोई की कनो पिबियो मदुगी नोटिस पिबियो मदु अखोई फजना फमिनरकांदा अखोई तौबयाबा अखोई तौननबा होनजगे अदु लैरिबा डिपार्टमेंट की डिफिकल्टीज है मसे मजु खंगियो हादना हाइजनिंग इरावोट सेलिब्रेशन कमिटी यावना तोंगान तोंगान लुफ सिंगना पुंगदोंमोंग की थौदो निंगसिंगबो ओइना हुबुमंगा सुबा मणिपुर कन्वन नुमित मणिपुर की मफम कयादा पांगथोनखरे इरावोट सेलिब्रेशन कमिटी ने सिंदना पुंगदोंबम अमसुंग सलौदा थौरम पांगथोके पुंगदोंबम घटना निंगसिंग खुबमदा मियामना लैसु कटलब मतुंगदा सलौगी इरावोट पार्कदा मियामगी मिफम पांगथोके थौरम अदुदा मोरांगथेम इबोहल CPI मणिपुर स्टेट कमिटी के सेक्रेटरी मोरांगथेम नारा नेशनल काउंसिल मेंबर फैरुजम परिजात सेलिब्रेशन कमिटी की चेयरमैन निंगथौजम मंगीसु सरुयाखी वांगांग की लुसिंग सिंगना लिसिंग अमा चमापन निफुनिपान से अनोब मणिपुर की लुरबा इतिहास के तांकक ने मणिपुर बु पूर्वांचल प्रदेश ता पुंसिननब होनखिबगी मायुक्ता मियामगी लुसिंग इरावो न थेंगनखि सही से सेप्टेम्बर 19 दा पुंगदोंममदा सिपाही सिंग अमुकनबदगी पुंगदोंममगी थौदोक थोकिबनी नुमित असिब निंगसिंगदुना सही खुदिंगी इरावो सेलिब्रेशन कमिटी ना मणिपुर कन्वन नुमित हाइना थौरम पांगथोक्तुना लाकपने लमयान इराबोट लमदम असिगी लौमी सिनमी लाइरब मियामगी लुसिंगमनी महाकना मरिबाकी दमक सोलमदब हिरम अमत लैखिदे मणिपुर की हौजिक लुरब तानफम असिदा मियामना इराबोट की वाखलोन सेंदुना अवन अमगी दमक थबक तौबा मतम ओइरे फोंदोनखि सेप्टेम्बर की तारीख 19 पिसुम पोइनाम लेकाइदा सोंगाम इबुंगो हल अमदी सोंगाम ओंगी थंबाल लंबी अली की लायब इमुंग जनरेता इराबो पोखी सोपी सिंगमगा चमापन मौद्रामा ट्रोय निंगतम पालंबा सोवरेन मणिपुर प्रिंसली स्टेट असे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ना इकोन कोना मणिपुर वो ब्रिटिश की शासन की मखादा लेन की मणिपुर लौमी मरुप न सुसेंदुना हुमंगार सुबा लौमी की नुमित पालोन गलोनेना मणिपुर कन्वन नुमित थौरम इम्फाल की रूप महल थिएटर पांगथोखरे थौरम मसिदा सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर L Pardesi MU की एसोसिएट प्रोफेसर सिंगन मैशनाम एजुकेशनिस्ट S Manautonsu सरुयाखी
Chief guest oikiba Professor N Ibotona Laumi Singna Rajniti de Yausilabadi Awaba Mayuknagani Laumi Yaudana Aikoi Kuna Hingmangam Loi Asoba Mio de Hauraga Masa Fawada Lady Bamio Punamak Laumi Putopa Jinjak Sara Hinglibani Samasa Masakot Santi Purapada Laumi Yaudana Oitok Loi Haiki Ngasidagi Imphal dagi Ukrul Senba bus service left kare Tangkul Nagalong na Ukrul Imphal Bus and Truck Owners Association da paisa pinanaba kangalapadagi bus sing siendabagi phirepase association laukibani hairi ISTV news na phama pawi matung ina Tangkul Nagalong haiba organization asigi mating oinanaba tha amada association dagi lupa lising taranithoi lauduna lai hairi association hari basan pham sing asi matam kharaga Pikige Zerak Asida Imphal dagi Ukrul Fauba Tata Sumo Winger Yauna Tongan Bagari Kaya Pamit Piduna Organization Asina Service Tawalaki Association na taxi service ngasi tawon ganu haina organization na haiki hairi Tangkul Nagalong gi music na association gi hana pidaba senpham sing pikal na bakhangalaki natrabadi gari amata senba yaroi haina hairak pagolunena sarkhiba tang taramapan Tangkul Nagalong gi music na bus taruk fazin na thamge bus sing adu ngarang ukrul dagi nanthokton Imphal da yawrakre hairi pibam masidagi Tangkul Nagalong gi music na association gi bus amata ukrul sanglapa yaroi organization asigi khotagi nanthokton sen kiba bus taruk ki driver sing lakadabani natrabadi bus amata sen me yaroi haina kialakpadagi bus senba lepkhibani hairi Muslim sing senglaba laifam oriba makada sayasi oina hasakadaba mi sing ngasi deputy state minister gaikhangam lisingduna tekta kaidana halaknava tindokre Imphal airport ahanu face ki haji Samatarit Tendopagi Thoram Aduda MP Dr. T. Maina Minister Nasi Parliamentary Secretary Amin Saha Manipur State House Committee General Secretary MLA Fazur Rahim Amasung Siamen Halim Saudri Nisingba Masakna Mi Singna Saruyaki Has Sakadaba Sing Tekta Kaidan Halaknava Yapa Mangol Pibagalunena MP Minister Amasung MLA Singna Selgiteng Mangsu Piki Kongsada Gamari Lenena Deputy State Minister Gaikhangamna Makada Pangtokadoriba Lining Laisongi Thoram Aduda Lamdam Asida Santi Laina Tangdu Laitana Lainaba Dua Tobio Haina Apil Tauki Mayamna Ada Has Makar Sapada Manipur Kajanaba in the Tapna Nuxisana Liba or Maka Hanasunama Yaudaba and Watapadaba Nungayakaba Adugumba Liba Ama Samasam Oinava Mayamna Tony View Hajana Mayam from the Apil Zari Nungayakana Mafam Tan Saluraga Soda Papuda Hajarubam Tungas the Kaidana and we remember I saw that San Bibo Shunu have a best wishes state the Sigi, state government Bihata, I am a Dagalam in Nazariba, Miami Bihata, and the West of Zari. Irawat Research and Commemoration Committee na tongan maluf kaya kusam na dunang si Lamyan Mahizam Irawat ki matangda Manipur College ki holda nomagi oba seminar pangthokre seminar aduda committee asige president Syam Sundar Amjogi president Wangkhim Sa Syam Jayamasong Miam gi editor Jogol Science sing mamiu singna saruyaki seminar aduda resource person kayana lamyan ba irabo na lamdamasida awon mapurna ba hodana ba thaudang kaya singthaduna paper pathok pagalunena conflict haina mingthonba larik amaso fongdoki Parliamenta Rajni Dol Kudimaki Ayawa Lauduna pass Tauraba Matung Act on Kraba National Food Security Act listening to Tarangagi Matanga Manipuda Rajni Dol Kayana Pangangang Basi Laibuk Tibani Haina Works Minister Dr. K. Ratan Kumana Fongdokre Wafuma Singasi District Congress Committee Imphal West to Sinduna Hairangoi Thong Ahong Samam Lekai de Laiba MPC Sigi Secretary Kumari Tilotamagium the Pangtokiba Nomagi Oiba Act Asigi Awareness Program Matang the Fongdokibani Thauramaduda MLA R.K. Anand District Committee ke President Nilamani Amasong Manipur Pradesh Congress Committee ke Secretary Tilotamasu Saruyaki Wangang Kibasingna Ek Asina Bharat Talaiba Laiba Praja Kudimak Saba Takpada Awat Palehendanaba UPS Sarkana Paikalakpa Afova Kongtang Amani Fongdonaki
ek asigi makhada niyom sumna beneficiary khanduna phangpham thokpasing adu phangana bhona haningi phongdona ki MLA RK anana masung tilo tamana ek asibu tongan ba rajniti dol kayana aran mamongda puthokna bhona basi laibak thibani madugi mahuta khudimaki yaifana ba rajniti dol khenaba leitana ek asigi kana badu launa bhona si haiki CBS oikiba minister Ratan Kumar na ek asina manipuri laraba praja la kayadi awaba ko lagani ek asi parliamenta rajniti dol kayana yanaduna pass tawkhrabani masida soklabadi cooperator kharakakini laraba praja singidi yamna sauna kana piragani haiki laraba praja miyam india da lei si sara helan ba yadi sara helaga masi sang no ba lei da si haibase masi lehan ba yadi ha masi fundamental ko si yam chumna lo re aduna opposition singna masi pana yenba wergasu makoino lok sabha da possible zikhanar bumatamda yet bangamda pass over ne mujhe support to karne aduna koi soida amana nga ba adu to ba se masuki wa du irrelevant like maram di loina mana masi universal ken loina yanar lo ko mo wele india masi history making ne Manipur da toina banama song General Strike singba kobadagi Rims Hospital gi makhada leiba Dental College gi mahiru singda khodong sadba kaya mayuk na le haina wakan mifam sathakre ngasigi wakan mifam adu ga mari lenena college asigi professor Dr. Sept ISTV Manipuri fongdo kibada Dental College asida hauzik ahan ba sahida tamne hostel fangda balamda asigi mahiru singasi thama makhairom thengthana session haurabani makhoi gi damak tongan class sathari adubo ban blockade toina koba asina Mairu sing the Kodong Sadabakaya, Mayuk Nalibasi, Maileva singna, Kangbinaba, protest awani. Mapalam the Gilakpa, Mairu singasu, Santi Labor Mapamda, Mai Tamningi, Maramasina, Kongzang Sang Siliba singna, academic atmosphere da, Akaiba Pita Kongzang Wina, Sang Sin View, Haiki. Students like whether the classroom Mistorani, no classroom Mistorani, and movie animal Mistoramina, Hanigi Matakuta, so great loss of Ni Haina, local like Kamu Vena. Sumajirin strike Banshida some academic affairs si Soktana with the Pilamatom. I begin Mapanda Lakwa Satra Sinkina. Yamana peaceful over the Lapuma Tanina, Pajirin strike Banyam Hiragadi, with the apprehension of Labidugi, Moitagrina, Yarigadi academic activities, some affairs that is so beginning. Cancer Rose Degamari Lenena, All Manipur Handicap Persons Welfare Association, Rims Regional Cancer Center Kusanaduna, Cancer Patient Singda, Rose Amasung Atum Housing Yantokre. Cancer Rose Day Asigamari Lenena, All Manipur Handicap Persons Welfare Association General Secretary S. Lokiana Fongdo Kibada, Cancer Patient Singasi, Ponging Tawanabagi Pandamda, Thoramasi, Pangtopane. Cancer Hibalina Asi, Nalingaida, Lying Horabadi, Faba Yabalina, Wibana, Manipur. Sarkar amasung Rimsna cancer patient sing dictate taunanaba free medical camp amasung awareness program kaya pangtho aningi haiki Sarkarna yamna asigumba cancer ato free camp tawba samaina sarkarna cancer patient sing asibiyam especially oina makoi bu sahi amagi manungda tha orgasu nataga anirakta orgasu yamna khugi makhoida kem ama tawiduna makhoida MRI gi orasu khudong chaba ama treatment ama pibiragadi cancer gi ngasi malemda kinari bulaina ase nomu gi chang hantarakpasu yai Indian Psychiatric Society Manipur State Branch Rimski Department of Psychiatry na Senior Citizens for Society Manipur Amadi Manipur State Pensioners Union ga kusanaduna Rimski Jubilee Hall da Wall Alzheimer's Day Pangtokre Sayesigi Oina Dementia A Journey of Caring Haibatimda Pangtopatarum Adida Indian Doctors for Peace and Development ki Vice President Obedanatana CPM Manipur State Secretary Dr. M. Nara Senior Citizens for Society ki President and Binoy Rimski Department of Psychiatry ki Dr. N. Heramani Amasong Manipur State Pensioners Union ki President Yaima Huidromna Taruma Pusingoina Saruyaki Dr. Heramani na Dementia Haibalina say Sahi Humangagi Matata Laiba, Miri Singda, Sahi Manga Kudingi, Saruk Ani Hengali Haiba, Miam the Kaubiru de Bane. Laina say Masifava, lying in the Bagdamak Sabsabi Putapungamdre, Masibu, lying with the Koitiki Sauna, Taudang Lawudabasi, Loina Bamir Singne, Pongdoki. Yaima Huidromna, Manipurgi Pensioner Sing, Sada, Mafrani Pan,
dementia gi patient ni asigumba thauramasi toina silalingba gi wafam phongdoki CBS oikiba Dr. M Narana laina ase malam gi oina khwaidagi common oiba laina amane hauziki matamda doctor ga patient ga laina bamari soksilakliba asi mailaba singna yengsinba chumi dementia laina dagi ngakthuna ba pambai sing miam da ningthina khangan ba sumgani haiba ga lonena wafam kayasu makatana phongdoki Chama sigi leisi wakal thoningai nusingai nungainingai ijat sanman phangbai wasi amat tayong mit kudingi hatna bagi suna bagi ijat mang bagi mi hat bagi crimes against women tahi terba talla pot mayam sina no ngalak khabar si ngasidi hatna bagi natarka crime mayam sigi pau yaw dergadi khabar si su chatik poli. Our society has become so violent. A culture of violence has crept into our society. Manipur da peng soibigi sangasi nupidagi nupana hena sangwangi haina Parliamentary Secretary Amin Sahana Zenus da pangtopa wal Alzheimer's man ki thona high grade Social Welfare Department gi sentanga lunena National Alliance for Elders People's Livelihood Research Advocacy and Chronic Diseases of Indiana, Zen Nurses Association amasung Alzheimer and Related Disorder Society of India Manipur Sept Gapun Sinduna Pangtoki Bataram Aduda Parliamentary Secretary Amin Saha Social Welfare Board ki Hanagi Chairperson RK Nayansana National Alliance ki Vice Chairperson Dr. K.S. Santivala Yauna Tongan ba akangai kayana Tharuma Pusingone Saru Yaki Wangang kibasina pungdona kibada ahal orelaba matamda peng soibege laina asi maram kayana thokalli ahal oraba singbu masa masu oiba singna ningthina loina bigadabani haibu wafam sing phongdona ki CBS oikiba Parliamentary Secretary Amin Sahana wakal ka hena khanbana maram oiduna peng soiba haiba laina makalasi naraknabagi masak ama ohelle laina asi ahal oraba singda nahandanaba aikoi punna asawa thaudang lomina badarkar oire phongdoki and I'm the general radio. I'm my social protection of the day. My Canada about country of hospital. I'm the secret. No, I can be down hospital medical terminal. Afaba thabak tawbada serana bamo do hunduna ngamagi mahutta niyom sumna aseng badu pothona bahona vi haina MLA RK anana phongdokre wafamasi hauji manipuri mafam kayada sarkar asina ahongma mamalda seng phangliba asigi matangda phongdokibani ngasi Greater Imphal gi mafam kayada Consumer Affairs Food and Public Distribution na atabu mamalda sing miyam da phanganki tedim gram da ISTV News na cheng lawra minupi amaga unaduna wari sanabada sarkana lokhalakliba ahongba mamalda seng phangan basibudi thagatli adubu karigama matamda seng kg sudana yawrakpa kayaso thengnadaba nate haina phongdoki Mafamadu Leramba MLA RK Anana Hauze Sarkarna Paikatliba Seng Yantopagi Tabak Asida Mediana akan mamiyang sangduna niyom sumna sing yantok libra amadi lawpam topa paisa lawbada natana parza singda niyom sumna fanglibra haibadu yengsinbina ba apil tawki Sabana mobile toroga puching mang bagi kerusin mang bagi edukasi mang bagi opung si mayam hana kerja lagi bedong tahu bersih si wakalul si ujik sulak bedong tahu bagi cingna ban wai tahu pin bersih kerja mungkin season kerja express tapi anu aina haja bagi press ti am neutral body ni press na inquire tu biraga krai cing nasi kiam stock no kiam yang lagi stock jesley di si kiam tahu lagi opung si mayam press ti am sing na Amaronda Imphal gi mafam kharada nongmada seng kg manga tarukak yenbana Manipur gi mioi lak kuntere ki awaba ko wan mangam loi haina MPP Sanura Marupna thadro pasero man hairi Manipur sarkar na praja gi awaba ko ongi harabadi Manipur gi kendra humpuda lairiba rural amasung urban local bodies ngamasung local club singda haktengna sinaduna paksan yena ba hona bi hairi serola sina makata na fongdoropada Food Security Act ki beneficiary khanbada niyom sumna household survey tawraga khallu wanom fam leitaba MLA ga sanga tawdaba lairaba singdi Food Security Act ki makada khotong saba phangba ngamloi dori hairi
Kaksin Kuno College ki Pibam Emsu ki Kangbu Amana Satani Yang Sinkre, Emsu ki Publicity Secretary Sahajan Amasong, Bagat Anina Lusingna Satakiba, College Yang Sin Aduda, Class 11 Science ki, Mahirui Sanirom, College Asiki Holda, Class Tauram Amasong, Toilet Matik Sadan Ledamba, Emsu ki Kanguna, Tangdarakre. Sijinaba Yadabadagi, Toilet Adu, So Lola Ledamki. Sahi Ani Helaba, Girls Hostel, Lucian Lady, College ki Swimming Pool Sabagi Yamnakana, Satanaba Tangdaraki. Mahirui Amana Fongdorapada, College Asiki Apun Mahirui Masingasi, Lissing Anirom Oibana, Classroom Matik Sadabagi Awabakaya, Mayuknei, Toilet Ningtin Semzin Biu, Mahiroi Kayagi Awar Pasi, Sargagi Maike Ming Sanganing Haiki. College Wajamana Fongdorapada, Edit College Oinalebasu, Kendra Mari Mangaromgi, Mahiroi Kayagi Mai Tamfam Oibana, Awabakaya, Tengnari. UGC scheme 6 pay Pangosun Laite, Oza Contraundo Getolo, Amasung Ate Stab, Chamakun Getolo, Pinabo Nabada, Awabakaya, Mayuk Naribasi, Sarkana Ming Sangbi Haiki. Karena aku ini beauty sebelum terkumpul tentang kalau pendapati lagi maintenance terkumpul lagi awal mana lagi mana sekarang ini kalau kerja tamu itu berapa pada kau ahen bagus lagi berkhas lagi kamu double amal lagi ni kau jumlah dekat macam ni kau beauty tu fully kau sab terkumpul ni. MSU की Publicity Secretary Sahajana Mahiroi Haibasi Sab Manana Sarkana Miyang Sangbiu Haiki. Manipur da leiriba college amade edit school gi khena ba habase edit habama government habama masika tani akoi edit habas college da su kogi tonga mafam dagi tonga ba mai mam tam dana college dagi hendok thoidona akoi leiriba posida college pi facilities sima akoi edit sing pi duna edit tammi ba satra amadi kogi college tammi ba satra ani gi khena ba khaidok pidaba amadi kogi ngasi akoi पालिबा सरकार सिंह मरुओइना अखोई एजुकेशन मिनिस्टर अमदि सीएम ना अखोई ठिका तानबद थवाय यावगुमना अखोई कॉलेज की छात्र छात्री अमदि महिरोई सिंह फनब होनबद अदु थवाय यावसु अखोई छात्र की ऑर्गेनाइजेशन एमसुदगिसु पुंगिंग सिंजरी सयसे के डिसेंबर तांग 13 की कुनिथै फाबा हांगकांग दा पांगथोकदोरिबा व्हीलचेयर फेंसिंग वर्ल्ड कप ता सरू यारुनबगिदमक इंडिया रिप्रेजेंट तौननबा खलकलबा एमडी रियाज एलिस सागर ताराम ओपगी थरम मंगसी पांगल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंदुना मिनिथोंग हतादा पांगथोखरे पीएसओ की ऑफिस दा पांगथोपा थरम अदुदा सरू याखिबसिंगना रियाजदा मंगोल ओरकनबा याबा पाउजिल पीबदा नतना सेलगी मतेंग सु पीखी पीएसओ की प्रेसिडेंट यासिफ अहमद हाइकिबदा एमडी रियाजना व्हीलचेयर फेंसिंग वर्ल्ड कप असिदा सोइदना माई पालकनी हाबगी थाजबा लई मिपुंग खुदी मनसु महापो पोंगिंग थावटफम थोई हाइकी उमंद थौना पीबगा लोइनना माना यारुगदरिबा सिगुमलबा इंटरनेशनल की ओइबा कंपटीशन असिदसु मणिपुरी मागे दमकता लमदम असिदा खुंदारिबा जाति अमा ओइना इरमदम इमागी लेबा के दमकता मिंचत पुरक्पा दुगुंबा सानरोय अमा ओइरसनु हाइना ईश्वर की मफम थोनी जबग लोइनना मंगोंदा हनबा लेत्रबा थौना अदु मिपुंग खुदिमुनसु पिबिरक्पा ओइरसनु हाइबा वाफम सितंतना थमजरे All Manipur Art and Culture Students Union Amak Sugi Lisngani Tara Homdoi Tara Marigi Nauna Tau Punanaba President in Search Oina E Modu Sudonamasung L Bizitpo General Secretary Oina Kankre Hairi Mayum Makai Panduna Mapuraba Masung Masaga Leminariba Mauna Hamada Mobile Fonda Imum Manung Kaibiyaba Wahi Kaya Sidnari Haiba Mioi Ama Imum Manungi Miosina Farba Matunda Kongpal Sanam Laikai Development Organization Sinarakre Club Namakatana Poramba Polista Kushinakre Farba Mi Adudi Wangkem Momo Sai Kuntra Apokpa Gopal Thangmiban Sinam Laikai Dagini Mauna Adugi Mofa Nupana Fongdurapada Momo Hariba Mi Asina Mobile Fonda Ngayak Laitana Maki Masiamadi Mabaida Imum Manung Kaibiyaba Wahi Wata Kaya Siznarakpadagi Mafu Farba Matunda Miam the Kusinakibani Hairi Lamsangdagi Bizita Misigi Matanga Haying Nomaizunamita Manipur Pumada Ban Taugani Haina Tauramba Hanagi Pumpam Adumaktada Tang Kulum the Oina Tauragani Haina Misi Sigi Matana Sem Hiba Jesina Hairi Ban Manungda Dharma Karma Anaye Mai Singamasung School College Ki Parikana Singbadi Komtokani Hairi United NGOs Mission Manipur Ki Makada Wrong Youth Development Center Namasung Women and Child Welfare Association Kangpo Pin Sinduna Nupi Amasu Angana Sataba Ot Neighbor Mayukta Miam Gireli Ama Kangpopi the Satkre Kangpopi Bazadagi Hogiba Concert Asina Nupi Angana Sataba Mine Lepo Makogi Hingbag Matkanu Haiba Play Kat Kaya Paiki
tungda rally aduna kangpokpi vocational training center da thonglaba matungda miyamgi ba mifam amasu pangthoki mifam aduda ADC member Haukholan Guite Lamdai Christian College ki lecturer Dr. Priya Dasni Gangte ward ki secretary Swabita Susar Uyaki NGOs mission gi coordinator Boipu Koirengna lamdamasida napi angana sathaba mena hengal libasi thingna ba sapsaba thabak lakot pinaba tongan ba organization single loinana Congress ki lusingbi Sonia Gandhi Manipur State Minister amasung Home Minister da memorandum piduna taksilagani ADC member Haukholat Guitena nupi singna sathaba crime sing handanaba nupi obi singna su masa masana section bagalunena page success su section basu mi haiki Sovita na nupi singda housing sathari crime sing handanaba honabada sarkar amasung miyamgi manaba thaudang lei haiki Priyadasni Gangtena nupi da sathaba crime tingnana honabada nupi obi singbu mapung phana education gi mangan phanggadabani loinana nupi da otpa lepkadabani haiki Numit khuding ifal la phoma paw se hoya lampaw gi English sama samaite me edition gi sahi manga suba thoram paw se asigi library hall da pangthokre thoram madu da MLA Alexander Paw IPA gi director W Rajan All India Radio Infal gi news editor Dr. A Bomsa Saramasu Saruyagi thoram asigi saruk ama oina loktak part ki section haibi hiramda environmentalist Dr. K Samngona resource person oina wangangki Tribal Research Institute Manipuri Makhada People's Development Agency Tamai Sindana Economic of Hill Tribe of Manipuri Matangda Numit Nini program mama Tamai Authority Guest House Tamai de Pangthokre Haudobagi Thoramda Hill Areas Committee Vice Chairman Z Kikon Bauniumai Tamai SDO Hana Kamai Masung Tribal Research Institute ki APS case Bijoi Susar Yaki Resource person oina Dr. T.S. Susil Kumar MU gi Dr. C.S. Priyuranjan Kaw gi N. Dhiren Masung AO Tamelong Noren Singba na Sel Tungi Pibam Phakanaba Tongan Tonba Thapok Thoram Sing Matangda Wangangki Excise Headquarter Lamphel Partner Thasi Tang Tarani Thoida Masing Yamlaba Yungang Masung Yungo Mai Thakraba Matungda Leptana Drive Satari Drive Asi Ningol Sako Bamasung Atai Kumai Sing Mangwinena Pamdaba Thodok Thoktanaba Pandamda Satabani Hai Infal Headquarter Gi Makhada Laiba Station Singamasung Excise Headquarter Lamphel Nangasi Infal Amadi Atai Mafam Singdagi Phagalapa Yungo Lita Listing Mari Henba Mai Thadan Mangan Kre Tongan Tonga Mafam Dagi Pagalapa Yungo Singadu Palmis Mamanda Potolo Matunda Mai Thagibani Drive Asi Makhata Sataki Kani Hairi Salai Apun Malamzing Nupiluf ki Maroiba member Orambi Kwakatel Toksom Laikai Dagi Imudam Ombi Laimatomi Laimana Handak the Manung Matam Sadan Lake Dabada Lup Asinangasi Minute to minute leftana our Fungdokre Sagolman Apun Malamzing Nupiluf Amasung Sanulal gi member singna magna leke dabana mita matau karamna leke dabana habigi matang da su haktina ni yang sinba satki haina lubasi president thopa chirolamana fongdorokli Khangabok to Laiba Camp Blooming in Higher Secondary School da class 10 tama mahiroi ama mangkre hari ba mahiroi adudi Mayang Them Sandrakanta Sai Tarataruk Apokpa M Dayabanda Singh Tentha Khongmandagini Mahak Ngarang Nungthil KM Blooming School dagi Palace Compound da Laiba Payona Academy Fawagi Manungda Mangki Bani Hairi Foot Mangag Institurum Wangi Mahana Thoki Matamda School Uniform Furit Angoba Masung Dark Blue Gi Kongrau Asang Mamasitki Kanagoma Sinam Hapo Tena Birabadi Manalakpa Police Station Natraga mobile number 9612588981 Natraga 8014261474 da Pau PBU Hairi Singzamai Supermarket Laiba Hotel Amadagi Mineral Packaged Drinking Water Lairubada Bottle Manungda Isang Karama Thengnare Soyam Pradip Amadi Mahaka Luneba Musingna Liter Magi Ising Bottle Laiduna Taklubada Asigumba Kodong Sadabasi Thengnarapani Mainaba Dipamagi Musing Yu Hairi Sears Haina Thaba Ising Bottle Asi ISI Fanglaba Farm Amani Uniform set laga sangalamba restaurant ama their samna mai thadna mangan kre mai tha kraba restaurant adudi gaida laiba Raju restaurant kawi thodok asing matang da their sam gi secretary M A Thoina restaurant sing da uniform set laga mairu sing sangandana ba mangjona lauthokrabani masigi mayok tangasi mairu nupa amaga nupi amaga restaurant asida sangalamki uniform set laga restaurant sangmana uniform gi magun handarakpa masong nupi da sathaba crime gi sang wangkhalakpani Masidagi, their son Hiramasida, Miang Sangbani, Haiki. Uniform Selaga, Sangan Bursing Masi, Makatana, Samana, Masi, Away to Masi, Maruina, Lupina, the crime. Haidar, Masi, and then Javanese,
रेस्टोरेंट हांगपीरिबसिंगनसु देसामना तौरिबा अपील अमदि लेबांग मियामना पामिबा अपील जे मसि ngakna sakani haiba wafumduma थाजाबगा लोइना मतुंगदा अमना सुकुंबा हजन हजन अपील तौरि पोसे मतुंगदा अमन तौबिदना बाइदना देसामगी माइकेदेगे मतुमा अपील लोइ तौसे अरोइबना अपील तौसे सगोलबल केंद्र की वार्ड नंबर 13 की एरिया नेशनल फूड सिक्योरिटी की फॉर्म थाब मुदा की मखादा हाउसिंग स्कीम सिंह फॉर्म थाबगी सहित नरीबासी सरकार ऑर्डर थोक्तृंगे की मांगोइना वार्ड असिगी ओइना थाब हौखिबा मसुंग कासा रिसिप्ट लुपा चाम कपदगी ओरपनि हाइना एन दिलीपना फोंदोखरे सगोलबन नेप्रा मेंजोदा पांगथोकपा पाउंगफम अमदा दिलीपना फोंदोखिबदा हाना थाकिबा फॉर्म असिगा सरकार नौनि इशू तौबा फॉर्म अदुगसु मानदे मरम असिने हिरम असिगी मतांगदा सममनबा पोकलिबा असि कोकननबा मैलेबस ऑथोरिटीना अमसुंग फॉर्म थारिबा काउंसिलरना सेंगदोपियो हाइखि मणिपुर गवर्नमेंट की थोलैबा इशू तौबिरैबा फॉर्म से डेट 18 दगी इशू तौबी अदुगा सिगी ममांगसिदा असिगी ममांग याम ममांगदगी फॉर्म अमा खका कोइ थेंगजै हारिबा फॉर्म असिना कोइगी असेंबगी ओइना हाइतागदी ऑर्डर नंबर याउदबनिना मासे फेक अना कोइ अदुम हाइजबा तारे मासे फेक ओइरिब्रा ओइदब्रा से अइनासु मासे गंतौदबदा मरि लेनबा कमिश्नर नत्रगना कोइगी डिपार्टमेंट सिना कंसर्न डिपार्टमेंट सिना मासे अमतंग प्रजा मयामना कंफ्यूजिंग चलिबसिंगसे अमतंग सेंगदोनिंगेबो वाई केसोजितना मुदागी मखादा बेनिफिशियरी खन्नबगी फॉर्म थारिबा सिसु मियामना जमनबो पोहले मुदाना थोकपा नोटिफिकेशन अमगी मतुंग इनदी IAY स्कीम की दमक काउंसिलर सिंगदा मागी बेनिफिशियरी सिंग खंगदोकननबा सिनबनी अदुबो युम साबिगनी हाइना फॉर्म थाबा सिनसु मियामदे हेना सममना हले हाइखि फजना साबा ngamdaba इसिंग माइसिंग थांना चानो फजना फंगबा ngamdaba अदुगा अपानि पान थोंनबा कोइ लेटिनगुंबा फजना लेतबा खादगी लाइरबा मी खरा खल्लु अदुगा मोइगी स्केच मेप अमा येगा थगलउ हाइबु ओइलेरमेबा सिग ऑर्डर से अदुगा अखोइ नंगाइबना फॉर्म थारे सिलेक्शन तौरनी खल्लनी हाइदना ऑर्डर दु थोक्त्रिङाइदा करम्बा फॉर्म नो मसिगी फॉर्म नि मसिनेबा मसिगी मतंगदिदा मई लेनबा डिपार्टमेंट और अखोइगी सी फॉर्म छलाम टिकेना थाइबा फॉर्म जे सिगी मतंगदनी अखोइना मसि पजामयामदा जमनरिबा पोसे अमतो सेंगोकपियु यंखोम कृष्णदास मिसिगी मतंग हंदक मीडिया फोंदोरखिबा वाफमगा मरी लेनना सेनरिबा आसाम राइफल्स के मेजर राम कुमार अथुब मतमदा फाननबा यंखोम कृष्णदास सिंगा निंगसिंग लुफना काकसिंग नाहोलाई लंपाक्ता वाकन मिफम सथग्रे मरा लेरबा मेजर फाबगी थबक्ता थिंथदुना थवा सादबगी मौंग लेरबदी मियामग लोइनना अकन मखोंजंग संसिंगनी मणिपुर सरकारना मेजर असिबु फाननबा वारेन इशू तवगदबनी फनबयाई लिसिंगनी मापनगी जुन मापन निमिदांगदा थामैबंदगी फादना पुखरगा थादुमल ओइना लुपा लाख 15 लौख्रबा मतुंगदा तांग 12 कृष्णदास सिना फंगिबनी खा मणिपुर कॉलेज की हिस्ट्री डिपार्टमेंट के मसोंग पीपल्स म्यूजियम कक्सिंग अनिना सिंदुना नमित हुमनी सुबना सथरकिबा अनिसुबा वर्ल्ड वार की खुसुखलाई सियसांग मसोंग अयकपा लाइसिंग यकपा उडपा एग्जिबिशन ngasi कॉलेज असिदा लोइसिनग्रे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेक्चरर एन सोमेंद्रोना ममांग की पोलम सिंह माइरो सिंह खंगन बगलोना लान की सैथिंग अदु मियाम खंगनबा थौरमसी पांगथोकपनी अरिबा मतमगा मैलेनबा पोसै सिंह लेरबदी म्यूजियम दा सिनबियु हाइनसु मांगना फोंदोखि मोरे की एडीसी ऑफिस नौना सेमदोक सादोलबा मतुंगदा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ओइना हाई कोर्ट मणिपुर की चीफ जस्टिस अविनोर सफरेना हांगदोखरे थौरम असिदा जस्टिस एन कोटिसो MLA डी कोरुंगथांग ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खाइदेम मनीसु सरुयाखि वांगांग खिबसिंगना मतम कुइदबगी तुंगदा स्टेट सरकारना मोरेदा वायल बिसार तौननबा कोर्ट अमा थामलकपबु अपेनबा फोंदोनखि सीरियस ओइखिबा चीफ जस्टिसना हंदक मोरेदा हांगलिबा असिगुमलबा मणिपुर के तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु वायल बिसा गी लमदा खोदोंग सादबा कया लेरम अदु कोगननबा वायल संकया हांगदोलगनि हाइबगी थाजबा थमखि सरकार सथरिबा लुप कयागी होम कमिंग सेरेमोनी अमसुंग सुदा पॉलिट ब्यूरो कमांडर लम्फेल वांगसा यावरोय हाइना KFCP पब्लिक रिलेशन की सेक्रेटरी S सनाकोम मैतेगी सेरोल अमन हाइरी सथरलिबा थोंग असि भारत लानमी की प्रमोशन साउन फंगनबा थौरमनी मसिदा यावलोय सिंगना सरु याबिगनु नोमा कांगदना थोकलिबा थौदो वाथो कया थिंगमंगमदना थोकलिबा सि लुप असिना यंगसिलगनी लोनना निसा नुपी अंगांगदा पामदबा लिस्ट चटपसिंग जराक पिरगनी प्राइवेट बैंक कंपनी कया लिंगदुना
insurance policy program kaya haijinduna miyamdagi namthak tawraga huran sinthi kaya tawriba sing thingnaba akan mathabak lokholagani mapalamgi network system amata landam asida thabak tawba yaroi hairi lagliba tang amadagi famsak isai thinglagani haiba wafam asi yaningde haina lining lysol famsak lupna fongdokre Manipur Press Club ta pangthopa pawngfam amada Secretary Bir Kumarna Manipur Nat kan malufna lauki warep adu haksin laubagalunena lupki mifam ama famdana waref kaya laure darmagi khenaba laitana sewa tawriba famsak asi nat sankirtan poktringaidagi lerakpana makata na miyamgi sewa tawkigani kanaguma famsakpu nungsiba singna kaurapada makata na fadanda thoklabadi nat kan malufna daita pugadabani Vice President Bijendra Kumarna Nat kan malufna famsak thingle haribasi authority oribra hangki आधुनिक शिक्षा सोचा लाइन पैसों की से संगठन को है कि लाइन पैसों को कितना मशीन से जैसे जगह सीधी बनवाई है तो वो चाकू में यारी होती है मशीन यारी मायने करेंगे सीधी कुछ की बता मशीन का सीधी बता करेंगे तो वो वालों में होगा ये मायने से कि नुमाई प्रोग्राम को लाइन पैसों की फंक्शन को अस्तित्व निगाह में सु नुमाई प्रोग्राम को दिखाना सुको कोई से है नुमाई में कोई नहीं तानी में कोई नहीं इसे वो सिद्ध इसे वो और मरो बड़े कम तो इसे या अजगी हौसले मतलब ये सोच न तबा क्यों नहीं तबा ये तो सुनता है वाले तो बात तो मक्खन की इसे तो वो सके तो नहीं वो अभी इसे से दाव है कि वो याद रखें Manipuri Nat kan malufna pokpadagi siba phawbagi thoram singda kurta paijama setpa tabla harmonium kibo na singba posinuna saksonba yaroi haikiba wafamda semdok sadokpa amadi hongdo hongjingi wafam leiti hairi lobasina nimit mangani subna pangthokiba thoramda expert committee na taramba warep adu lobasina semdok pangamdi hairi kaisamthong top lerektagi Purelapam Ratinasuri, Saitara Nipan, Lomsura, Nipimasa Ama, Nasinong Tilium Dagi, Tokibadi Hanjilaktre, Nipimasa Sibu, Kanagomas in the Tenabirabadi, Mananopa Police Station, Pau PB Heidi. Consumer affairs na seeing Yanbagi Tabak, Ziribangi Mapamanga Spike Cray, Hayang Makatana, Lalpani, Dibong, Ziri Kaitel, Kalinagaramasung, Uchat Holdasu. Yengani Hairi. Amaromda Ziri Bazaramasung, Tisa Colony Manakta, Ainia the Bamong the Saba, Dukan Taramanga, Ziri Police Loktokre. Niom kind of family Dukan Sing, Loktoknava, Kangan Krabaso, Loktoktabadagingasi, District Administration, Police Kalunana, Loktokibani. Manipur Institute of Technology Mairu Singna Sangsiliba, Kongzangasi, Manipur University, Authority na Warusilam Purna Bahona from Toyaina, their Samna Fongdorkli. Few Masidagi Henson Krabadi academic calendar the Akai Soiden Oregani, Mairu Singna Taliba Masung, Sangsila Kongzang Singda, Madam Saba Kudimak their Samna, Mafung Pana Sawatkani, Hairi, Hausi, Makataba Pau Laktangeda, Sanabagi Pau. Ngasigi sanabagi pauda amfana sinduna mapal kangjibuna sathariba Nepal suba Manipur state leki ngasi sanakiba ahama matchda state leki mamangi champion SSU singjame masung trau draw satkre match aduda tim animakna panjal amam sanaduna draw sathibani SSU singjame gi panjal adu MD Sahidur Rahman pirakpa pass amada T Raju Singhana match adugi taramapan suba min sanapa matamda panjal onthokibani trau gi panjal aduna match adugi loramdai matamda ratana pirakpa pass amada S Sursana panjal ontoktuna draw sathibani ngasi sanakibani suba matchda M khabamna USA Kuraibu panjal amasino de maitiba pikre M gi amatanga ba panjal adu free kick ta N Rajeshna match adugi minute kumapan sanapa matana sankibani USA Kuraina akan attack kaya tawrabasu panjal amata handokpangam khide Taramangak Suba Northeast Zone Sports Climbing Competition gi overall team champion Manipur Noikre Minithongi Kangla Rock Walda MMT and Sindh Satarakpa Championship Association Bagalunena Ngasi MMT gi Kuntram Norak Suba Foundation Day gi Thoram Sapang Thoki Thoram Aduda MLA Brazavidu MMT gi founder president RK Renedizit
Association asigi President Dr. Surjit Loinana Association asigi maruiba Taupurama Kayaso Sharuyaki Championship asigi ngasi sanakiba event singda medal laukraba sangadi Sub Junior Girls Lita Manipuri Sweetie Hobism Anisuba position na Mizoram gi Larian Maui Sub Junior Boys ki Lita Manipuri Maibam Singkainganba Anisuba position na Tripura gi Asis Devnath Thakre Junior Girls ki Lita Manipuri Thaz Seram Anisuba position su Manipuri Media Kangzamna Thakre Mai Pakraba Sanari Singda Manamatum Singyan Topokalena Handak MMT na Sinna Pangtokiba Notice Mount Everest Expedition da Mai Pakraba Singkaru Singda Memento Sangsu Piduna Punitawutki Kumal Lampak Indoor Stadium da All Manipur Taekwondo Association Sinna Satariba Kuntran Hirak Suba Senior National Taekwondo Amasong Tarurak Suba Senior National Taekwondo Pomse Championship King Sanakiba Matchda Medal Final Krabasangadi Senior Women's Ki Under 14 and KZ category da Maharashtra Gi Puran District na Pan Gold Medal Assam Gi Tasing Begamna Silver Aduga Bronze Medal da Madhya Pradesh Ki Puja Gomi Amasong Delhi Gi Deepika na Lokre Manipur Pradesh Trinamolit Congress na Yumbu Oidun Hayang Ayopung Tareta Intermedia Football Exhibition Match Sama Lilong Sajingi Regional College Ground Sandaragani Match Sasida Intermedia Mai Park Nabagidama Kumalampa Ki Artificial Football Tapta Satarakpa Coaching Adunga Situation Kre Match Sasi Audopagi Tauramda Amzugi President Wangkem Sa Siamjai Trinamul Congress Ki MLA Ibonbe Sarna Singma Yaugani Intermedia Ki Maikaida ISTV Ki and Boyaina Captain Loinana Phillips Richard Ranjan Yauna Atai Media Farm Singi Mioitara Marisu Saruyagani Trinamul Congress Ki Maikaida Andrew Kemdragi MLA TS Yam Komana Captain Aduga MLA B Sojit Oluko Yauna Party member Kayasu Team Masida Saruyagani Hairi Kerala da Pangtokiba Kuntratarelak Suba National Arm Wrestling Championship the Mai Palakraba Sanori Singasi Maibam Laikai Community Hall Okre Manipur Arm Wrestling Association in the Pangtokiba Toram Aduda Association President L. Ranbi ex MLA Ojo Yamasolang Tabal Jila Parisad S. Ronald Maiti Susaru Yaki Championship Aduda Manipur Napuna Gold Medal Manga Silver Medal Mari Aduga Bronze Medal Mari Laubangam Laki Hausi Ngasino Magyoiba Aingasagi Pau ICR Lampel Pataki from a Pagi Matungina, Nasiki Quaidi Saki Bagisang, degree Celsius, Contrani to Dasmik Mari, Quaidi Imbana, degree Celsius, Kundasmik Taruk, Nonsi the Yawi Simanigichang, Ayukta, Sada, Maftramanga, Non Tildena, Sada Punitoi, Non Zugichang, Nil. Lucilapada, Morba Pound Pizeri. BR1 Infal Ziri Lambi, Siam Drabaso, Manipur Sarkana Senova Taurang Lady Haina, Works Minister, Dr. Ratan Kumar Fongdokre. Humanga Suba Manipur Kanmanamit Parks and a Pangtona Kre, Amasung, Tankul Nagalona, Atima Pire Havedagi, Nasidagi, Infaldagi Ukulsenba, Bus Service Left Kre. Nasiki Namakadi, ISTV Pizza Pau, Matanga Station Mieng Tabi Bapumapu, Amokana, Kurumzeri.